Sanibonani wengane zakwethu akangembele lapha ende futhi nginamukela kule channel ehamba phambili inkezo mina ke ngifeza ngithuthi ungakhumalo bathi ilaspa namakomedi mhlambe uma ukuthi usemusha kuleli khasi ngizophinda ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare uyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu ke insizwa lapha edumela kakhulu yezakhela udumo ngekungena lapha endaweni yasejozini lapha ke edamini elisatshwa kakhulu lapha ke insizwa endlondlo yamanzi lapha ixwayisa abantu ukuthi bangalokhu bahlohla ucameraman lapha sazi ukuthi ke kunamavideo asabalela njalo enkundleni zokuxhumana lensizwa eveza lapha isesibeni isamanzi lapha sekubuzwa ke imibuzo ukuthi engabe lo shuthayo yena zekhiphani ngaye lapha kule post efika ibhala insizwa indlondlo yamanzi ibhala ukuthi ngicela neke ukuhlohla ucameraman wami niloku nithi naye uyindlondlo namuhla kucelile ukungena wathi ke naye uyiyo bese ke ebamdonsa ka abanikazi wathi ke angake aphinde lapha ngazo ingane zakwethu ukuthi ke lensizwa ucameraman naye ngempela indlondlo yini okanye mhlambe ikwenza lokho ngoba nakho ibheke okusanzuzwanyana lapha ngazi ukuthi mhlambe ukwakuphawula lensizwa ucameraman indlondlo nayo okanye mhlambe cele ukuthi noba nayo ufuna ukuqosha igadi ezika hlala comment section ungitshela ukuthi lithini lakho alolo damo nazo athi ngilasibone sengipha manje ngithemba izinyabuya funa ezinye ezilandelayo kwivideo elandela kwakho subscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.